Umetuacha mpendwa wetu, tulikuwa bado tunakupenda sana. Umetuacha katika hali ngumu, umetuacha katika hali ngumu, umetuacha katika hali ngumu. Adetako ngwabwene mkahamba alola oluhane nolundi abona ko kweri muhamba ali mubandu muhamba abasimira mukuba kushagira kuya mulegerege mukaiva ko muhamba atera mwenye akaya hano mwana siga mikolezi yinyu lulya lweriguma mwana ishi mtabala kugendi mfuba naze ende nolwa katanu kola kuyanamuka mwasiya kandi emikolezi yinyu mukola hano kweta ko muyishi muyanamula muhamba nate ko ingome eyame mubahamba eyame mubafuliru eyame mubandu boshi tahiti ndola mukuba eyiri fizi eri muyini yahoshi koko tutagatindira mukori yerekere byagenda Mungu abagashanira na yegereza mwene witu ngamugingi wejama ugatubwire ibyatuma eyindale riri yaha ne yimbindi yamafu ayegerere amuhamagara kwizina lya hatari Ruhigita. Karibu. Hatari Ruhigita, hatari kanefu hatari mwene witu hatari ngamugingi wejama twamuyegereza ayije bikira abandu ebyatuma twakumana hano. Nyehe nagenda harefu tambo ni ikosa hamtakengera vitu badata bamawe misore banyere n'abana bitwa baliya hatwangagira busigana na buhamba limwangabona abakumani hano hashuba ifizi mukanokaya ifizi yanaluala dia luala byo byatuma mwabona iyimbindi yamaviri yaha neyindala yobuntu ari kwendo ndero umuhamba mukulu wali kiziberangirwa kwizina lya Seremu lya kaviruka na deta tebalya edatongirire kulya ukagirira bandi yishe tindabo bulya lugo mwana wane yilagale Seremu anayilagala analozo mdesi anayingira mumulala bagudeta kama gwe kenda juru ndanga menya kutinga butafsire bali bava juru twetu yijuka shaga higulu ali Yesu uyo gundi ukashaga higulu sawa kwa bahamba bakabona abahamba Seremu analeto yomawe anamuisa mukanokaya anavyagiza banyere na batabana ndibikaika kuikyo kyanya yehana balamuka haliko mugalana ya nadeta tinani kwa kundi bangirire kulya data akagira
banamubwira ilagale naye anailagala anahika mu balambo anabona mu mwana w'obunyere anadeta tebalya haha holulamira anaigwimba kulya mnyere wabalambo anamuleta mukaya naye anatwana twanamshaza kwefizi yozene tugayimika mukanoka kugumana yuko akayanga bingi mugaisha giyuvwa yisubadeta ugasoma murambi yena deta yoyo wabalambo ugatuha mwami kulusiku lwazene byo byatuma twakumana zene hano uyu mundu witwa Kalwala kwa Kalwala kulikuwa kunago Ruyinga akayumva hiringa shushira ashwa mukozi kubitarwe ramunderwe nena anailagala yo analala yo anashiba yo mukageri akagenda indala yo bundu ali mushegwiri agwane kiriho mashongo atahumako anamuruza kuti ti wapi muvita magalagali mwe migengi tugirage kuti anamtahana kulya kumtahana namuleteni lyaka muhisa hano banamuwiza tewe kati kutwale kubitaro anadeta tinanga mutandwale kubitaro aho kaba kuwagage kinini mashongo tinanga bye kinini tere kikoko umundu anashibage yaho anahalale lyakabona kashatu bamawe mundege amatwiri ikiyetinyu kigakihika mulindire uitiri masheka libikagasheka mutereka nde marebe mwana basi lyakaikolwa kashatu mundu bulwazi shobe umundu anatondero kushala yakatondero kushala anakirisha lebindu biru abandu ti yankole babi akulya bibi bino bamu tugirage kuti analahira ko batamutwale mamuganga lolo lwakashatu banama baba gakanwa atana kideta banamulengeza banamutwala kumawombi halira ushengero lyemeteko lyakaikaho abakozi abaliho banahuna Mungu tingekanga muvuirwa lukogo ayiguli akanwa anagirigambo agadeta haliko bitaka kishoboka yakabolo akana umundu anabanga ngakola kubutumbi abandu banagendera gopulolera tingeko mundu agayishaganya wapi bakolaga mteze kumba ndakiko kuhimira basi byanaboneka ko bitakishoboka ikaika lolo lwakana mwijoro umundu anatwikorwano anasigana magalano mtini mashongo anafa kwako basi kugumana yuko na buhamba nadeta kokuno ngirage kuti banadeta nanga umundu bamtwale mumbeho banamtwala mu morgue ko mumudeta muyonde toyini bakamwisa morgue alala yumonga siku 3 wakaziriguma umundu bamuleta bamuherekeza ikuko na buhamba nadeta kokuno tugabike kigandaro uyu wafaya hamugingi nekyanyali mugingi kwa nini tumugandara kuna koku anagandarwa kuika kulusiku lwazene na buhamba nadeta tebale lwazene nani munyana mule kuna koku kera mwahika basi uzira kutindirira ndalyo lindi na buhamba angababwira utaligogo mwizingero kubona asiga uyu mundu amutera koko ndanalindi twangadeta usigana ngale zitangazo hinini mumburume kuba ndakide isange hafwa Loburambe buli buyandike mu Kiswahili na koko twagenda ukubusoma Mutarule tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka wa 2025 maisha ya marehemu kiingilio kila chenye kuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho wake kuzaliwa marehemu amezaliwa Pakitemesho mnamo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka wa 1962 na baada ya kuzaliwa akapewa majina ya Mashongo Seremu Ruhurumba wa ukoo wa Bahamba wazazi. Baba yake alikuwa kitwa kwa majina yafuatayo Seremu Ruhurumba wa ukoo wa Bahamba akiwa naye tayari ni marehemu.
Mama yake alikuwa akiitwa kwa majina yafuatayo: Nzigirangabo Teresa wa ukoo ambao haukujulikana vizuri, na akiwa naye vile vile ni marehemu. Masomo. Marehemu amesoma masomo ya msingi kunako epe vijana pa Nyamugali, na ambapo amepata cheti cha darasa la 6 kwa lugha ya Kimombo inayoitwa Certificat de fin d'études primaires. Ndoa. Marehemu ameoa mke wake wa kwanza aliyekuwa akijulikana kwa majina yafuatayo: Mawazo Bahati wa ukoo ambao haukujulikana, na wakazaa naye mtoto mmoja msichana, na mtoto huyo ni hai. Marehemu hakuchoka, alikuwa bado ana kiu cha ugali. Basi akaongeza tena kujipa mke wa pili ambaye ni wa ukoo wa Balambo, naye ajulikana kwa majina ya Vumilia Regina, akiwa bado hai, na akabadika kuzaa naye mtoto mmoja mvulana, na mtoto huyo ni hai. 3, kama vile tumesema, bado akaonekana kujiongeza tu, akiwa na kiu vile vile nyingi sana. Akachukua mke wake wa 3 wa ukoo wa Batumba aitwaye Ingneri, akiwa tayari amehamishwa duniani. Wakabatika kuzaa naye watoto 4, mkiwemo wasichana 2 na wavulana 2. Walio hai ni msichana 1 na mvulana 1. Waliofariki ni msichana 1 na mvulana 1. Baada ya hapo akajiongeza mke wake wa 4 wa ukoo wa Banakyoyo aliyekuwa akijulikana kwa majina ya Shimirimana, ambaye naye tayari ni marehemu. Wakazaa naye mtoto 1 msichana, na mtoto huyo yu hai. Akajiongeza mke wa 5 ambaye ukoo wake ni wa Bahati wajulikanaye kwa majina ya Fikiri Safi. Wakazaa naye mtoto 1 mvulana, na ambaye ni marehemu. Wa 6 nyongezo akaoa mke wake wa 6 ajulikanaye kwa majina ya Tamari Francine wa ukoo wa Bahati. Wakabahatika kuzaa naye watoto 2 wavulana, na wote watoto hao bado ni hai. Basi marehemu, baada ya hapo kumeonekana kuna pengo ya estoma ambayo ilikuwa inahitaji tena kuongezewa na ijae vizuri. Mwanaume ni wa ugali kuvunja muhogo, akajipatia mke wa 7 wa ukoo wa Bashimbi ajulikanaye kwa majina ya Niyo Kwizigira Julienne, na wamezaa naye watoto 2, mkiwemo mvulana 1 na msichana 1, na wote ni hai. Mke huyu yupo. Basi akajiongeza mke wa 8 ambaye majina yake na ukoo wake haukujulikana vizuri, akiwa bado hai, na akabahatika kuzaa naye mtoto 1 msichana, naye mtoto huyo ni hai. Na kwa mwisho akasema, kazi nimefunga kabisa. Akajipa mke wake wa mwisho wa 9 wa ukoo wa Bahati, ambaye hivyo hivyo majina yake hayakufahamika, na ambaye hakubahatika kuzaa naye hata mtoto 1 na marehemu. Wokovu. Marehemu alimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake katika kanisa la 7e Jour Adventiste katika mwaka ambao haukujulikana vizuri, na baada ya hapo hakujali tena yaliyo ya dini, na hadi pale ameimalizia safari yake. Kazi. Marehemu katika kipindi cha maisha yake amewahi kuzifanya kazi mbalimbali, mkiwemo 1 na kutoa huduma ya afya kwa wagonjwa, kama vile muganga kwenye kituo cha afya Parwenena Bondeni Mto Ruzizi. 2, alikuwa mshirika wa Msalaba Mwekundu kwa lugha ya Kimombo Croix Rouge. 3, alikuwa mkulima.
magonjwa na kifo. Marehemu hakugua muda mrefu, ameshikwa ghafla na ugonjwa wa kutapisha ukisindikizwa na udhaifu mwili mzima. Baada yake akapelekwa kwenye chumba cha maombi cha kundi la wafuasi ajili ya maombi, ila haikuwezekana. Basi ilipofika hapo siku ya 4 usiku na saa 5 za usiku unusu, roho na mwili vikaachana. Kuishi duniani, marehemu aliishi duniani miaka 63. Jamaa marehemu ameiaga na kuiacha jamaa ya watu jumla 13 waliofariki, 3 mkiwemo wavulana 2 na msichana 1. Walio hai ni watoto 10 mkiwemo wavulana 5 na wasichana 5. Sisi jamaa la Bahamba, jamaa za ukoo mbalimbali alizozitembelea na kuonekana mteja shujaa kwa idadi ya wanawake 9, majirani, marafiki, tunamtakia nafsi yake kupumzishwa mahali pema peponi. Asante. Ndayo sababu muba kazi mwenda atakuwa nipangana bana 10 wala 15 hako bana 10 ndabo tugumana yuko tuishiko mwizo guramuregerege tugazika lo siku mwizo kaganula ile mwagigambo kusezera muho waje nako kunogo twamuyegereza bari nare abagingi bebwami bayijitegeka na Buhamba bayegerere tujiko bamona kukihanama mtate kandi mubatinda nani bamulioka harefu shagile mera kweta ko basoke mahungu we na kihanama bakishituka mukahanda hari harefu saa tuyihangana. Karibu myegerere. Tubere mnyerere tuleko ruwaga mawevu wami aberure kwa kakabindi mugingi kuchwaga yuvu abiro lubaga lomwa mikuchwa yuvu yombindi nanga kahiri bali koko tulishko na Buhamba tanga kando mugaka mpaka gave gahiri tuambere mututega matuherezage n'amasu imbere tugagenderera tuyishiko myakaka ya Kamuhamba mushubekiti ikishomwa magalonga ja malungu na yoyo mufulirwa kishanga naganuka nadeta kuo habwakiti havyuka kindi nalikiti wa mkitema hala mashebwe aga mshebuka na mukanoka ya kamtarure la tamu vyale kiti ke graveria kubenge graveria itamshebuka iva mikartusi naho mikartusi luanga gutema amashebwe ga muba mingi twagenda kubuza ga Muhamba kamukanoka ya kawe harishe weria shebuka yo tugayere ko lubaga lo muamino hundagara yaha iriho wali koko bagingi bebuwa nyabanga babali hano batuyegere no munda tukolo mkolwa tuyereke munda go mashebo gari data tugende bwa jira lubaga lo mwami umakuma na mulupando lwana Buhamba bwambere tuangagira mwami tuangagira mwami bafuliru tukizi tabane fieri yori siloga yo mufuliru
ikyanya tuwe kitugayimika okuoko singayagirwa na muhamba amatutwala mkagala kage anatuyereka ababagingi bashatuta watazemalanga ginyu lyangi batuhenda witu tuwagende kubahenda atuyereka mwami atuyereka na shemwami anatuyereka na mshaho nituanga ditamshaho kuri tago muzibo ibiga tuyemeza ko muhamba tatuhenda mango twahereza mwami tumo badata bagamukomera magasha kabiri na bamawe banaho bandira kaburi kandi kabiri imbere tubagira yuko twamteyambika mwami data mwami mango yambale tumuyambika ikoti lya yishi kubengo mfuli wakade tahagwa kiti havuka kiti mulangize mwami ye mashongoyu wayima mwaka kaja bera koko data mwami tutagaki ikondera kona koko mugingi mumbere yiryo tumo munagire kuo hage mugire kuo mushubirize nanga muhamba tatubenda atungana kabisa mwatale data twagenda monda shemwami yehe tugamuhereza mugusho tuganagende kumubandira magashari guma kudetaga ndako kaburi emugingi mumbero go mugusho nanga sawa uyu gundi twabika mukati yemushaho mushaho ndabe byoshi tumukomera ndabe magasha ndakaburi ndabe kirikirikiri sali ko tugamuhereza ululudaha na mkumuisho tugababwiro ludaha lumugwe tumugeza muti kuchwa mulukolesa mumbere mushaho ululudaha data sawa ndatala tulikoruwaga tulibo fibene tulidu babu byanya byagenda twamgendo kuhanula mwami mwami utayina mena mulamafu ulangizi temari abantu yakumana ya hamkaya kawe iritu mukwakuwa singayagirwa tutakuwa linotumu togenda batumite bitugo byabene nanga iritu mukwakuwa buri bugingi yoto kuhereza kubisikuwa zene kuzibalira ubulu tutakuwa lyohe ngumango mazezana no winyo uyamgendiri halamula kukola kuri basho winyo nanga kandi ngumango wabone kitugo cyabone kisoki hano kitole kikojoka unamigendiri halamula kukola kutumite bitugo byabene nanga niwangagira yuko leta agakushweka iritumu lirakulanga lilwire mwami lilwire nagamwawe mwami angaterwa ugauma kurere notumu wewe byanga kutera ugabisalire notumu hanga kutanga unamugezeze yaho banagwane maiteri yaho utagaho wagenda burigo na iritumu tuwakuba ubalino kizirtu wala handalo halego tugakola kiria kidui unarishinge ho inamisho yanga soka sungura kandiri akasa unagosholere tumu unatumikira na mishwa unagitahane mushego walete kaya abana banashege tuhijiko mashongo ashira mugingi atashwa mulira mkisika na nawe uwerenga yewe tawini pe mali abandire kumana kubonekana kwa mashongo ashira mundu mugumana atashira muguruguru atashira hitembe tembe ashira mugingi na nawe uwerenga yewe nole yeshi ushwa msimba haga mashongo polisi kulozene asimbahwe uyu kubenge hagwa kiti havyuka kindi nole shamominga iriga umungu uluhande anajitomoza mashongo na polisi kulozene abirete atomoze uyu kubenge ye mwami uwayima mwaka kaya data mwami umukolo gasigaroga kolaga nawe uri amukuyeshuga hikamukano kaya naija agabota mukukula msa wakula pokuno takirete ngiri musore ngiri mwana nanga wayima wekola mashongo unabwire misore tibito cyana goko banakirete banakufumba sekyo unakihereze mkuu wawe anakitahane anagenda kitetemba anade tebere kure data atakafua data gojire agojerera ukubo kukuluru agojerera ukubo kukorashosi kuko ubagenda kukola yugo mukolo negambo ryo kuyusa mohe
dirigambo kukubira ko kuno tuyijiko mashongo ashubisi mbahiro na nawe uberenga yehe kona kuko ndagakubaza mingi nga mulongo na Tanganyika nebyanya byagenda ugabera na yumba noro twagenda ame yesu bamwana gomulimo sari ko mana zoshu nyogwana bubaka ataki yubake shodu yena kadondi ishuruga kumole kihala saliko ayubake nyumba komiri na nawe wangashubi yongere gindu utazibiha yugumu gishitwa kuwa mwanya tahinga ugende mdano tabulo bireke umuhune ikifula akuweze ndalo uteme urime uvyale imbuto uyimbule utundire mwami mwanya murira ho mdaro yage hamubabatiri kurenge ndari boshi mwami bya mukola gukoko gumukoro nawe ugagenda kukola tunabwirage mushaho naye yoluluda kudetaga gomuzibo yega kizibi kabira byoshe data mwami bakizilonga yoga kiziyita byoshe ubanini uweze mushaho anabike mulo ludaha munata haneka aya mnagenje lola biki mwayita munabi gabure munali utamuyibagiro nanga ko kazi kamushaho yako gomukolo gage dogalonga byoshe mugakizibeka muyo yonda hayenyu munata haneka aya kokoko ndagaba haza mingi uli anya yagenda twamugenda kutegeka na ruhamba umugingi w'abana tabukana kiweko karikaka nokanwa kamubuka mohe haliwa ngalibuzaga ngo agahuma mufuko ngo nabuke ngo nahambule kiweko abuke mohe nanga kana ko tugakira bo no lugo ya buhamba nabo rero twamugenda go kubuza na buhamba kokuno kubenge yoshaje hano atakola mugingi ashuba mugingi kutonga data arashuba atanakola mundu kuri myenda kubenge abafulira mudeta ko ngamadeni abandi banadete ng'emyenda aho kwikityanya ubidata ramba hano deko bizuba mashongo tumuyije ashobora mundu mwitupatupa ashobora muganga ashobora sekuriste ashobora nandi kukino cyanya ubidata ramba hano deko bizuba angi bakayisha mndoriri singa yagirwa anakuwira emwirawani mashina borwa undabale no lusumuni utanagira umutima gwa mukayu wanayingira mundaro yage mundaro yawe plito wanaona mushaho yawe wanahambula ifaranga wanagenda kumuherezalo wanagenda kumugorora kumagoro amalonga masa sigatabukwa Mungu mwene yoka mulema amamu yimbula hata nakugalurira ngo ifaranga lwawe liwangi lolyo uyije tukuyereke abagasigara kuripa ilo faranga lwawe kubenga bahamba batari bakene twakomuni kubitaro byage anakubuka wanarite muganga mashi ndafaranga nizilonga lusikululebe ngazireta yono Mungu nayo kamwiremera amalundi muyimbula nawota namugalo la faranga lwawe nawe liwangi bogolyo uyije tukuyereke bogasigara iluha utayubuze ngo bahamba batakubeni bakasoka kutablo noir na banali beshu kuandika nango bashipepelera kai bakugwanura motate ngo kuti na koti polisi akakutola kanya twapo munite mugumu twabona ko uyu mashongo ashashira busha twamuhambulege kiheko tubuke na muhamba ko singa yagirwa edata la muhamba tuwini yakakabindi akali malanga gitu ne yindala neri ndala lelo benogo mukondo bidekero wabika ko yibibiri biriyago twagenda twashambulira mukala kagala tuwataza mubi na mariro ho nagende kukubuzaga keria ngumba ngatwale bwami ngendi bwira mwami edata mwami munda watutume mwana buhamba umukolo wakola yo kera twanaguyusa kegaboneka eriho ngumba njosi kubenge yoshaje hano tubone ko mugingi utatuletero mutavu ngumba nyene tugahuna tubike ko ingata tunabetule koko kushagira golusiku na buhamba kati ukiwa kuno buliba umukolo gwage goshi goshwa mukola goshwa mshweke ndago mukolo kirino mugumenya buhamba bwagoshwa mukola mzino siku zoshi kundu mwana shwagaterwa atashwaga moluira kubenga shwa mshweke na kino kigandaro kulusikulwa zene emuhamba washekulwa wahangulwa ukayabira liliatu mulyawe wanakongorora wanabika hamusego mawe na nabile kigera kyage kya mulimisa anakongorora anabika hangologoshi muzino siku zoshi kundu banga kuwizile muhamba kwiri ambuto kabyala kera ya yera
inakola umerera munda lokajiri kola muholokera hashi utashugo chikyanye kushaga hano kogenda igihimbula sariko kwizuba lirigulu kulusikulwa zene washekulwa ukuyikirage liriatumo lyawe uyambikage utubendegere ugendage murubako uvyule shenge uvyule ngulube ugitibite kuohe ugirete ihuini itagweti ikikomereke tyoshi ugirengeze gitula bagingi bewa misinga yagirwa abagingi bewa minabo bagirengeze bagitule mu amiriri nyeru mwami yehe yenyene yeyishimunda agagibika tuishwa bahamba bamugenda bwenene umuhambo kagende shere agende mbemba agende mugagende kisaka ahike mkano kaya kabahamba bamutegeze mushunga inyungu yabo yonguma umunyero umuhamba uwangi bakagenda lugendo buno buliba wanagenda kutibukira kuohe muhamba anayubagiro kumulungike mwage anagenda kumugandarira ko singa yagirwa kwizuba lirigulu kulisikuwa zene bamubike kwa mugingi muzirangoko bamuweze ne Sofia yage bamutwale mwaga gendi yubaka no mwali kazi wo muhamba naye kwa kundi uwanga lokayikutuza agenda lugendo ulusikulwa zene kwizuba lirigulu bamubike kwa mugingi muzirangoko naye bamuweze ne sanga chikaji yage naye bamulete mwage ayishi yubaka tuyishi kwa bahamba bamukundo kuzira ula muhamba yeshi ukabike milahi kandiri miziro anarita kuyehe atari kifinye mwaka kaya kuyehe atari kirebyo kulya mwaka kaya kandiri kunwa mashi kandiri magolofi kandiri mingalo banda mwaka kaya singa yagirwa ike mkano kaya bamutegeze mushunga muyeri ya nyungu ya dugeri ilobe anagunwe bunamuholere mashi mu mabere kubenga halenga kanwa kabagingi singa yagirwa hata kiyalamba lamba neki abutua kiyonge likitanga yonga likifuiri koko tuangagira mwami twahuna abahanuzi kubagaba bagoti bagasoma abahanuzi emugingi ubakamera abahanuzi banyegere hano ngisiye ngahamagala ruhanika zeri bahati bakizifu waruka hatari na obedi muizo obedi sawa mugangamo ebagingi mugangamo heza yabahanuzi nani babonekane abandu babona bahanuzi ngisiye muhamba ashozi bobagabuzibwa data bahanuzi na buhamba abona ko mwehe mumukwiriri kuhanula ibimbaga iyasigahano nasi mwangira mugoti gambo lyo mugayishula tobayegereza yirudete nyinyo karibu tugaleta kongwa ewenge inyumba yasima kutwanga babahanuzi babo hariko umundu ari muhanula uwayemera ihano iribanga babagakiziye hano tugabahereza mukuba tutayemiri ko twayimanga hano turi bashusi bana twangaleti hano irigadungule inyumba twayemera tugakiziba hanula bayemere tugakiziba hanula neribanga tuyemera tulangalire ko inyumba gabi bakabuja kongwa sawa bali bashusi babivuti gisukwa bahanuzi badeta muhamba utuyereke mudatugabika mwami yeheshe mwami ajumwaga umusosi amgenda nigambo atagenda na Luigi nyijikwale bagashaga hano baliri tamubona be nanga ibindu bimuba kokuno linanga bangayango mukazi muguma ndoze ni mubute kwa banigana hagaba mwami na she mwami linanga yanga ngabakazi bani bingi uli mukazi wo mwisho mwe mushago muzibo ugumwamagano wa mushaho ilanga bamwabibona hano mukayubwa kwa bakadeta
anayanga koko atuma mwabona yuko hari ukundi byagakengera bigaba agweti umukazi muguma munakengere mwabona mushaho aboneka komwe nitwa muba kuba na muri bega hariko bitamukunda okuba yuko bimukunda okuba ali abakazi bingi bakazi babiri mpaka kuzamuka koko wewe atuma mwabona mushaho hano kongwa Nabituma soda de la calma rouge. 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 Epidémie peuple de la calma rouge. Epidémie peuple de la calma rouge. Epidémie peuple de la calma rouge. Ndio maana tumekuja kupunguza kilio hii. Sasa bila kupoteza muda, nitaomba wanamemba wa Msalaba Mwekundu wote ambao wako hapa, tutakamata dakika moja tukiinamisha vichwa kwa kukumbuka ndugu yetu ambaye ameweza kutuacha. Tuiname. Basi tunaweza rudia. Bila tutaenda kuimba, tungelimba wimbo wa taifa, kisha tunaishindikiza na wimbo wa Msalaba Mwekundu, lakini kufuatana na muda ni kidogo, tutaimba tu wimbo wetu wa Msalaba Mwekundu. Croix rouge, croix rouge, fondateur Haridina. Croix rouge, en avant, 1, 2, 3. Croix rouge, en avant, pour la paix du monde, sans souci du mal, ne regrettons pas. Car l'univers, nous la garderons, et la paix nous sera rendue. Soleil, soleil du ciel, où la tempête noire, c'est la voix de Haridina. Solferino, solferino, fit la base de cette histoire. Je ne vais pas briller convention. Nuit jour, ça vous plaît toujours à servir. Sans souci du mal, ne regrettons pas. Croix rouge du Congo, nous la garderons, même la nuit du monde entier. Territorial, huyo anayesema ni conseiller territorial, nina representer coordinateur wa coordination Luberizi ambaye yupo mgonjwa, iko kwenye kitanda cha magonjwa. Sasa tuko wa conseiller wawili, mimi na ndugu hapa, na ingine delegation tumepata ile siku walitatizwa, kulikuwa shida. Ni hawa ambao mnaona ni ambao tunatumika pamoja mteritoire ya Sange. Okay, huyu ndugu ambaye mnaona kama vile mwenzangu, ni yeye atatosha hotuba kidogo kuhusu marehemu, jinsi ameweza kutumikia Msalaba Mwekundu katika coordination ya Luberizi. Karibu. Krake. Bien. Tunashukuru sana kukuwa hapa kwa siku ya leo kwa ajili ya kuomboleza kwa huyu ndugu yetu ambaye ametuacha. Najua alikuwa anaitwa kwa jina ya Mashongo Seremu wa ukoo wa Bahamba. Huyu ndugu
aliingia katika hii familia ya Croix Rouge ambayo mnatuona mwaka wa 1984. Wakati aliingia alitumika kazi kabisa na ushujaa mpaka akapata poste ambayo anaitwa chef d'équipe. Alikuwa na ekipe yake, alikuwa anaongoza ya wamambre Croix Rouge 21. Huyu ndugu alifanya formation mbalimbali katika hii kazi, alikuwa forme kabisa mpaka akaongoza hii ekipe ya Mtarule hapa kwa Mtarule. Ndugu huyu ni mtu ambaye aliheshimia kabisa hii Croix Rouge. Kisha kuheshimia, kwa kuheshimia kwake aliheshimia zaidi les 7 principes fondamentaux ambazo tunasema. Yani kunakuwa principe zetu ambazo tunakuwa nazo 7 ambazo aliweza kuheshimia kabisa. Ya kwanza inaitiwa l'humanité. L'humanité. Hii humanité ni kujua ya kuwa kila kiumbe chochote Mungu aliumba kinakuwa na bei moja. Hapana kuonea huyu uonee huyu. Anajua kila kiumbe ambacho Mungu aliumba kama sisi wanadamu tuko na bei moja. Principe ya pili inaitwa l'impartialité. Impartialité. Na jamaa itupatia hata watu wawili kwa kuingia kwa hii movement ili tuendeleshe movement yetu katika la République démocratique du Congo. Asante. Tunaweza kurudia. Merci beaucoup. Sawa. Bon, okay, on peut terminer. Bon, bila kukawia kwa sababu tunaona muda unaenda na wengi wangali watapita hapa. Hapa tumeandaa bahasha 3 envelope. Tuliteua hivi. Envelope ya kwanza itaenda, envelope 2 zitaenda kwa mama ambao wamewachwa au wamama wawili ambao wameachwa. Kila mama atakamata yake envelope. Waambie wale wamama wajitahidi wafike au wenzao wanaweza wabebea. Kuna ingine envelope tumetayarisha kungambo ya kijana ambaye atakayeingia hapa. Bon, ni mambre wetu wa Croix Rouge. Tulitumika naye kiasi kabisa. Na envelope ya 4 ni envelope tutapatia jamaa, itawasaidia kwa hizo shida wamepata. Asante. Tubebiko hapa tunasema mjambo. Sisi ni ekipe cadre ya zone de santé inayosindikiziwa na wanganga wote wa zone de santé ya Ruzizi. Tunarepresente ekipe yote general ya zone de santé. Mkubwa ametutuma tukuye tomboleze jamaa yetu hapa, na kwa hiyo nitapatia mwenzetu kauli, yeye representa wa Baite, kusudi awambie neno moja mlugha yetu ya Kimombo. Asante. Bo sawa, tutagatinda ni kutuaika hano kwijomboleza muganga witu wa Mashongo Seremu. Ashuba muganga ashuba mukola mu zone de santé Ruzizi atumika myaka mingi yo kutosha. Ndawe bingi betu wakileta bingi kola kuhana naho ya envelope zo toileta. Tugweti envelope zituzina. Ya envelope ya kwanza tugagiheza ijama iga punguza ku madepense go yagira hano. Merci. Ya envelope ya kabiri tugagiheza muami msiku wagaba watiri hano angagula ko hesabuni tutaki musamu aminanga tubegeze muamiyo. Iya envelope yakashatu muri no lupango mwasigwa abamama babiri abashuba mu lupango. Tugweti ya envelope zituzibiri tugabaheza muzi nosi kubagagira hano higuru bangagule kifueve bangagula mafuta muganga ubaheze zo envelope. Izo ziri envelope buguma wabaganga kulengera ibiro central zone de santé twabona ku bitangashoboka na kino kiriyo kimale
tutanahiki hano iguru tujomboleza ngisi abangaba basigala hano Kongo. Saa zinayoyoma. Kama sivyo tutasema wengine kama wako na usaidizi fulani, wako na envelope wapane kumeza. Huko meza ya jamaa na marafiki iko pale. Sawa. Karibu wabingwa Sharme, wabingwa Sharme. Mabingwa Sharme. Sharme ya tatu juu zaidi. Si mwingine ni Mashongo Seremu akiwa hewani. Habari ya kushinda. Mabingwa Paten Sharme. Hiyo ilikuwa ni sauti ya ndugu yetu Mashongo Seremu. Na sisi hapa mnatuona ni mabingwa wa Club des Amis Sans Frontières. Hatuko mabingwa wa ngumi hapana, ila sisi ni mabingwa wa upendo na salamu. Na tulifika hapa ni kwa ajili ya kuomboleza pamoja na jamaa. Ni kwa ajili ya kuomboleza pamoja na jamaa. Tuko na envelope yetu ambayo tunapaswa kumupatia kijana wetu ambaye amerizi. Kama yuko hapa karibu. Na mabingwa wakaona wakiyotinda msiba pamoja na jamaa. Mashongo Seremu alifanya kazi kubwa sana mu Club des Amis Sans Frontières. Alishiriki naye vilio kama hivi. Alishiriki kazi ambazo mabingwa walikuwa wakifanya. Na ndio mabingwa wakati walisikia kwamba Mashongo Seremu anakufa, walikuja kuzika Mashongo. Na leo wakasema inafaa tena tushiriki kwa kutinda msiba pamoja na jamaa. Na vraiment sisi mabingwa tumeomba piske huyu tulikuwa tunamuita Mashongo kama vile ni shujaa ambaye alifanya kazi za kiubingwa. Alikuwa anakamata moto yake ya TVC anaenda mahali pote. Mama hapa bibi yake alikuwa anajua. Na ambayo tunatafuta kuacha ni kuambia watoto wake hivi, ikiwa kama nao watakuwa na upendo ambao Mashongo alikuwa nao, wanaweza kushiriki Club des Amis Sans Frontières. Sisi ni mabingwa wa upendo, hatukuwabandia hapana. Vraiment tungilitaji ikiwa kama aliacha vijana wanaweza kujiunga pamoja na Club des Amis Sans Frontières. Asante sana, washukuru. Na ingine nilitaka waige mfano wa baba yao. Asante sana. Na wazia tunaweza kuita sasa jamaa inaweza kusogelea. Hiyo ni envelope ambayo tunapatia jamaa ya mama Elisha pia. Okay, peleka mwana mnyumba wapatie. Sawa. Sea sero enena niegerere ndio tugweti iusuni bwenene mkuba uyu uwafano Mashongo Seremu ashimganga wituwe poste de santé eta yeronena twababala bwenene tugweti uzuni banaronena population yeronena yoshi igweti amalira bwenene ko twatero umganga witu uyu mganga witu shitwade tamagambo mingi higulu lyake
akatumikaho finga 30 alirwenena naho atakolanga mtulani atakolanga mundu werwenena basi kugumana yo ino envelope tugweti kuguma bwe CAC irwenena kugumana bareko CAC ndayijiri mugiji bale bamuherekeza abantu imwa muganga bajya bamuhamagara ba relais communautaire basi bo balete envelope ukuletera ijama accent sa Kongo twata Kongo bonene kuse aserwenena shekeza umoja ni nguvu asara ya kutengana karibu mu koresha umwanya umoja asara matengano bo nitemanga hano uno witu washaja yaha achuma muguma witu wa umoja ni nguvu twalonga isauni nini yo kuhereza abazigwa hano Kongo umoja umoja ni nguvu Kongo bwenene Mungu abayashanire yame muri umoja naho kuvuguma b'emisore itari mtarure naho iri groupe mayosi y'Eluberizi twiti imbo zibiri iya mbere tugagihereza mama yebashubanwa na mzehe yaha ashwa mumtabala ukulera bana bamuheze yo mu nyumba iya kabiri iri envelope yejama hari depense nabo bagira hano ibatabale ko twaheza jeunesse bensi kinema twajiro lo witukasi gwana ishe hano tugamuna mta mashauri anga egera hano tuweti envelope nunu nite tugamuhereza mashauri ri hano atuyegere mashauri bakuyegereza uyije hano abinyu bayiji kukunga zene mubule wo kuyanamula banahiti no butabazi buninini bona wangulamwe kifwebe uyegerere mashauri karibu yono ali hano karibu mashauri karibu abinyu yabo bakuletera ubutabazi mbule wo kubura ko uyikanie biri muhika ku bantu boshi sawa data Kongwa na data Kongwa ku wanafunzi bato musomana kuguma kuba ejingunga bagendere no mtima mweja kuweko ngwa batabali twaishi shivya uwitu mwanafunzi wepelberizi twaishi mushivya igulu akaterwa no wage mzazi tugwetu luboho lunini uluri mwesabuni agafula mwe milondo arkirifuluguza hano muluvu tugahamagala seremu mashongo atuyegerere arihofu tuhamagala byarurema mashongo byarurema mashongo nayaho tugahereza na Mikael mashongo Mikael hari kanefu we mtarule yabo bagayimangira okugabula ekiryago munabe muishiko abanyere bahamba bali myamo imanga mulindi myabiri amaji mutondere kugenda mugagabula amaji tuhiti basilveya amabalolezi bokulola hayo bokulebya hikana hayo bitahika emisere tayi misere yoshi lakini hari misere itingesho kuyabere sana na bikemuga kole kiti banamuletereka nimisi apata hari babwenze kindi yakiriyo yakwera gindi hari nabamama baguma batali boshi kandi nabo hari bamama bamuletere byo kulya nabi rafika mu bakuri
misi yapata walete binafike mubakuli misi yapata watalu mara mbakuli mama uko naenda wapi koko basi mfaya Shujaa we mtarule promesse we mtarule promesse Carmel we Luberizi alko anona babatem siri promesse mtarule metelo kuloke Luberizi eme ruhanduka kuloke Kibirizi yabo basilveya Shujaa mtarule promesse Luberizi Biaru Wesange Metelo Luberizi eme ruhanduka Lala salama mpendwa, oh lala salama mpendwa, pumzika tutaonana tena, oh kwa heri tutaonana. Usikose kusubscribe channel yetu.